Rahnwet na. Rahnwet. 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 Rahnwet Yes, tira orang lapakan misalkan sum ang kapese yung Rahnwet na. Rahnwet. Ia mo gaseleli maingo rakat chokaros pacho dan program and Rahnwet dan Bombay muat dan kemudian di yang dia uyai cuma sekarang wow pan kupuran gaun coach kaya kies ngayon no mereka sekian ambil bicara itu Rahnwet kaya ini kung walang wow raksokon Bombay yu mau negeri sunankan ko sebal marlikan nalek konan kaniko o choro to ko sabon machay kapna win Bombay karyawan kapna speaker and legislature vice speaker o chuweman and Bombay legislature case ago so mukung labalap kaunin mumotso kan koros o bachon mon isabon ma chon way musep chon way ang kachil mangi na komdian Nett Impiokai rekateri sakilmao na Pajavan of Nett district government men Pajem chon way Nett men Impiokai pan Pachon paita parwat ong sumat o susetan way Nett koros hari Pajawan lukat burakan ong nan sabon na day program Parangan kami ya kuliah fisik si radio. Aku ni banyak baca dan itu kalau sekarang Rahnwet, itu kalau sekarang kapu wow, dan kap baca yang ada aku cuma lakum tiang giar boy. Aku lagi sekarang Rahnwet pan orang itu cuma Nett. Itu kalau sekarang kipu ni pan kuburan masyarakat udah banyak dan mereka Nett. Cuma sekarang wala tang kuburan isonan dengan Nett. Wala lagi nalap Nett, tanggani Nett. Kue cuma sekarang and wow o kronin terapo o riom musuh masakan koros. So wala tahu patau o riom kalian tangan koros. Wasai Nett boleh iso koros, nalap Nett seri iso koros. Oh itu kan wow, oh undang-undang kesempat untuk Nett munsap. Agak saya soman wan sabta memang uya men kesiai ong somo chen Nett nan par sekretari sakilmau. Kalangan Mr. Ernest, batuan capiata ini kata batuan dosa sampai batuan itu. Apa yang tak saya saling cuma Nett. Impiokai Rahnwet batuan kita orang rakan pun mereka. Kepan bayang ya dengan Impiokai Rahnwet mereka bentolan Bombay, kebentolan Luai, kebenamu Potabot, kebenamu Witata, kebenteniu, kebenempeng, kebenlupu, kupunek, pasangan kuek, kilmeneben pasangan kuek, kebenpai. Kemudian kepar, o kepencongara, o enplikak sansalan tonway, beksabis patodan sogon bomot. Kayu pampatodan cala upkuwalisak, keryau pampatodan cala upkupaisak, kesilu pampatodan wan cala upki aisak. Ong rakan politikan may rasang ketuka sawa, pansong sawa koros pangkubunawi ayo mangkasiyay, sawa naway. O seo, sabis ong rakan politikan, kecikan, patun sogon momet buat mestene. Kayu cala paisak, keryau cala silisak, o kesilu cala lisak. Rakan dang, wood. Ia tukut kan yang uya Impiokai Rahnwet. Taiwan, utunuai, inasio, kutut, utunruk, Manila, akatan Witata, Kroroi ke utun Karanis, Leman, Mangat, Karaceniak, o Uciak. Pilkisaki ong kayu karyau kesilu patani song Rahnwet, kayu cala paisak, karyau cala silisak, o kesilu cala riisak. Ong wan tuga tekan, may say
karchik karan lokolok leman mangas pineapple meniak sika uk ongunu sakis pambarutan songon ngomot me kayu pilcala taisak karyao cala sidisak o kasilu cala riesa yasai the festival baton festival the eggplant bell pepper Chinese cabbage red cabbage green onion pilkisakis yasai bukat kayu pambatota ni cala taisak karyao babatota michala silisa kasilu babatota michala reisa man no the livestock man kan kaya pache Impiokai parwat me week malak ocher yet mo nene ti manakat week apan uson o weekly kisakis pambatota sumo wrong week kayu weekon oli o kualisak karyao o kutaisak kasilu o malak king o lito kisakis pambatota sumo ngomot kayu ban patuan tala paisak karyao patuan tala silisak o kasilu patuan tala yesak chair all oli kayu patuan wan tala paisak karyao patuan wan tala silisak kasilu bapadoda wan tala reisa wan kap sanjana John Way me iwan sharp o man kaya pater Impiokai and par dia berbeza kemau kanang kong ya Mr. Ernest Kalangan kami Mr. Iris the Cronin Dalaruin Nett kalalabak karyaw son kasi naita ng pangyaw yung suset hamuin Nett nan barwat kalangan aku dia so aku mai betul kumula poin badan ke sekarang mau akan nak patroyan hol o patroyan dai kan ni kan to ke kesian light kan badan sabun macam itu token Impiokai ni baru ada kesian light riau kan badan di waranok mentamen o kesiptat menen bil kisakis riau kan patrotan ni sama momen kayu pound laut o karyao kisakis pambatota ni mam laut on eweu we have like ariet moment waranok men bangan on pound laut kayu tela bakpi karyao tela silpu kasilu tela rio kasipet mam pound laut kayu tela epuki paisa karyao tela epuki kasilu tela udisa on mam laut on waranok kayu tela ulisak, karyao tela paisak, o kasilu tela silisak. Kasipet pil mamlaw kayu tela ulisak, karyao tela paisak, o kasilu tela silisak. kalangan kami iso Nett kalalabak ng kasilu yabasan diyan kaunti yung Impiokai muin Nett nan barwat Kanangan kong kuya dan fisik sa ngayon may pansiyon uyanti komiti o kasalita irakasantikan koros men sang komiti ong oto ng Impiokai parwat ang mawa ito sa karatang mawa kapalapet kuya giyanso kuya pagkatisan sa leng John Way irakasantikan koros metatan toto kong kapalapet Impiokai parwat kayong nire kayong kasanti so much kan pan itawan wan nempe and crops makililti and uya watawat bepang karasi beki makar bete bepang ko penuya bepang uya kuinin watawat kasiyay mangas tete song ikosan ikan keryau ke korospan mini juga terro kasidu karar korospan mice nira o usik to wasan Impiokai kabayu yasai kan ban tot dan container te tubiso bepat dale tutan anane en mie kalau kelimau manakan pan minan kel te wasame pangkap apel on mangayang sung kosukan kono waliepen resource management te kamti Impiokai pan pugoki yo check kekan
Pue eto usiktosan nan ekiswasa dikin wainet. Kaisu wansa bakan utan pan led ma abusikito nuwasan Impiokai. Kawalu sote kep makin o kep kan koros pan wai taka o kem sekela kisah-kisah mam laut enuk o kesik pan pilipil tasang bekayu laut koti ren sunlight kan apkai tekin pilipil ta bekayu laut dia will watch and light kan image kan irapat mau ya representi sang commission te kamitian Impiokai ong Impiokai para ikatrisan. Kailangan kong Mr. Dayola de Sochik, kailangan kacau. Kailangan nang tayo, agak sansal mamyak pilok, magkasanti yung social o sumajakar and clarity. Kailangan ko may kayo clarity, yung light. Pwede light na budget yung program ng Impiokai para watch. O tao yawi. Local release po no, committee, kasi na yung running clarity po catch. Pwede ka kapali, i-write within light. Kayo clarity, early registration, ang jepta, November release at limaw, tapil ka kumatangasang. Wasaan clarity, ni Austin, Nett, district government, siyang kulok walun basin, let kulok tayo muli sa was. Ong i-write lakan na kontela early registration, tanukap, yaman clarity, ong light, ni-run, may positive light ang uyaw, yay, November release at walun. Kulok clarity, ong i-write lakan na registration, isang kulok walun basin, let kulok walun basin. O wasang clarity, yay, touch point. Kariyaw clarity, tabal kariyaw, yay, ongwa sa apakan koros. Ongwa sa apakan, kayo clarity kan, chepta ni November release at walun. Sang kulok walun basin, let kulok tayo muli sa was. O wasang clarity, the officer Nett district government. Ong livestock o yasay kan uyawi rana ng Impiokai they run November isa kusi. Clarity ong livestock o yasay kan sangkulok isu ni Mason o len kulok isu walak ni Mason len kulok walu walak pali ni Mason. Wasan clarity the officer Nett district government. Kailangan kong gamboy, niya nagjay so jisay rap ko na ng sansal ng program watch. Kailangan ko mo yung uliban physics ipin. When back sansal lang ito tuwang winat, unsa once up, an Impiokai koros, utang pag o apunta ng punong winat. So ito, once up yung mabanyang ya, men kasiyay ang rani Impiokai, and parwot upang patosang na niway. Kariyaw, sumot koros, pan clarity, mararay, mon ran and Impiokai. Mamir pan kantela ran clarity, na kapakapay Mr. Philip Option Patosak Sakarki, apan disqualify la o siyang kakpatayang ran and Impiokai. Ipatawal kami lang, iwan ni kakpatawulyanti, kit kami tiyang Rahnwet, o patkiyang melet tuwinat, o kapatayang kumailkan makin patawala papali P6A radio o kailangan burong Mr. Ernest. Kailangan promi dalawin Nett ay Nett magkain sa klar sa mga chay program and Rahnwet and Bombay and Suksich. Kailangan ng kupul karos o kasililye main ko. Rahnwet na. Rahnwet. Rahnwet. Di patron why Rahnwet. Rahnwet Yes, na. ira oralapakan, mesatan sum, ang kapese yung Rahnwet na. Rahnwet.